Kas Talatibiyag! Apay, asino day jay nakamotor akin na sa ritam, nana? Jay man agsisi ay. Si ay itian niya. Aglon ka manan? Kalulon mo lang nga. Ay na umayda sisi ayon ni ipagmo. Ni Bik-Bik? Katwan, mga ladakano iti motor da. Oh, siya kumaati pagdamagan da. Tasyak ti makasungbat ka dagiti ado asaludsud da. Kasya mati may napinagdamagan. Imbagam kumaasyak ti umay da pagdamagan anana. Ado ti amok a background day ja a Bik-Bik. Bayam, taibagak no agsublin to. Ay, ado tinasken amaamuan na. Sakbay da pa utangan day ja nga ipagkuna na. Ay, kayat mo asawa. Ay, jak ipalubos amang kaala da iti baro a motor da. Taapay mat. Ay nanana, di mo lang amin amukot. Ado ti amok, adi mo amok. Bakit? Kaano da kano aya ama i-release jay motor? Kunada mo ta makalawas ka no tagsi ay dapay. Nagsiay da nga tangarudan. Siguro Nasken ang makaala ta iti motor. Tapno makapagrugi akmeten nga agtrabaho kas delivery boy. Ay wala kay. Sapay ko mata ma-approve na dagos. Pagsiayan da ngay nga ta. Kadagiti karuba. Ay, amang anot no san anasaya ti isong bat dagiti karuba kadagiti agsaludsod nga ahente. Apay, agala kayo iti motor? Wen, tagtrabaho akman. Adda pagbayad yaw no agala kayo iti motor nga hulugan? Isungarod nga agtrabaho Jak to pay maiturod ti agala iti hulugan a motor. Da kayon tulaki den. anyaket ni manang na ya. Di mo ka din kontrahan ti plano mi kinibakit ko. Apay, adda pagbayad yu iti 5,000 nga hulog iti binulan. Isos, saan nyo akaritan ti aghulog no awan namnamaan nyo apagbayad yaw? Apay ka di kontrabida ka launay manang. Sa anak a kontrabida. Kakaiso nang agplan-plano kami kinibakit ko. Kontra mag. Agala kayo iti motor? Hulugan? Wen tatang, madama asisi ayon da kami. Ananwan yaw ti motor? Agtrabaho ak nga road. Ngem kontraan mat ni manang chiki ti plano mi. Ay, anjat ko na. Saan mi kano amabayadan ti binulan na hulog ti motor? Kahit po naman, apay, di ko na yun nalakat ti aghulaw. Nangagyaw, tatang. Saan mapatpat yun ni Manang Baw? Sige, harami din yaw no anya ti plano yung agasawa. No lakid di tamayat, ay kit ituloy yaw na ita plano yaw. Chike, kita ka di day taarubayan ni ipagmo. Nagadumatan ti mula na amasetas, nana. Ay wen nga rod. Ay nagpipintas dagiti sabong na. Adda ka analabaga arusas, puraw arusas. Tinakaw na lang dagita amasetas, nana. Anya, tinakaw na kunam. Pangalaan na ngay mo't iti paggatang nakadagita, kat awan mo't kukwarta na apadak. Kat no sag to 25 laeng ngamin ijay palingki dagita. Tinakaw na kung naktumang amin. Siyak ti patyam, nana. Makapasabong ayan ni ipag ko iti rosas. Di nakabaulan? Awan amuna day jay. Ay, nanay. Kasla mabigbig ko day ta nakamotor Awan, iso day ta. Asino day tanana? Ay, iso day ta jay nagsiay kanyak iday. Nagsublay. Siyak ti sumangukan kwa na ita. Ibagak amin nga amok apod na. Siyak ni GR. Kat umay ko isi Wan, amamukan. Anya ti umuna a question mo. Anya tinagan nyo? Chiki tinagan ko. Ipag ko ni Marivic nga agala iti motor kada kayo. Bik-bik ti palayaw na. Kat nasken ama-amam, asaan na nga amo ti agbayad iti utang na dayja babae.
Saan nyo nga ikan iti motor? Ta sigurado asan na makabayad. Damagak ko ma. Noon niya ti trabaho yaw. Wano... Ay saan? Umdas dagita nga impormasyon ana amwam. Tapno saan nyo nga ikan iti motor dagya nga ipag ko. Wen, asawa na ni ading ko. Ngam saan anasaya at ti ugali dagya abik-bik. Ala, isurat mo amin dagiti imbagaken ka. Wan ma'am. Isurat mo kuna. Amin nga imbaga. Sino jay mawagan ka ba kahit? Jay pangalaan ta iti motor. Kahit, anya ti kunada. Kaano da nga i-release ti motor? Nagbabawi da kanumot dun. Ha? Abay ngay. Saan ka na napintas ti record ko? At da ka nakaibaga ang nagdamagan da. Ay, siguro, ni Manang Chiki ti nagdamagan da. Lakit di Anya mo ni Manang Chiki aya. Jakman mo. Apay akas lang na pudo ti dara na kanyak. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Saan kanumot gayam an aprobaran jay application ni ipag mo? Jay ngay motor ahulugan na kuma. Ay, nasaya at met no saan, nana. Ay, kasla ka damit. Ay, usaran da mo gayam day jay a motor iti panagtrabaho nila kay na. Usaran da apagpasikat ko nam kay di, nana. Agam, kasla saan damit ang napasikat? Napasikat da di abik-bik. Panawan ka man pa'y ditoy. Tama panak man kit di dumawat iti mula ni Marivic amasetas. No ikan na ka, nana. Kano namin pinsan nga imot day di nga ipagkaw. Agala ka lang no anya ti kayat mo, nana. Ay, mabalin? Apay kit din na saan na mabalin. Kat no nagado ti ka aruba nga umay agal-ala iti masetas nga imula da di ta arubayan da. Apay asaan nga umay dito ni ipag mo at chike? Dinto pa'y lumabas dito'y balay, nana. Jakman amo, no apay ang nakatatap. Ay, Maribec, amum ka day no apay asaan ang naaprobaran di alaan nyo ang motor? Adda ka no nga min nakaibaga, asaan ang napintas ti credit record, May. Ay na, iso tinangibaga iti dayta. Niipag ko, nana? Katuan, amin kami ditoy, maya ti credit record mo. Ay, dayjay nga ipag mo ti kontrabida. Iso nga agan-anad ka kankwana. Saan na kaya tamadaan kami iti motor? Apay nga ta. Kunakban no nakarugi ka ni iti trabaho. Hey, saan pa'y tatang? Kasano? Kat saan kami pa'y nakala iti motor? Day, kunak naghulugan kayaw? Ni Manang Chiki ngamin. Nagmaditinsong bat na ije imay nagsiay. Ay, unay ka day di akabsat maun. Imbis at tulungan na kami takabsat na. Isupay gayam ti mangibaga iti madi kontra kanyak. Ay, bayaan maun. Tayo kastangar o ti ugali na. Hey, kasano nga makapagrugi kami kini bakit ko? No kasta kon kontrahan na kami matakanayom ni Manang. Kapay, manuaya ti presyo ti motor. Tapay tatang. Ikang kailangan iti paggatang yaw. Ha? Hanggang di mo ibagbagakan ni Manang mo Ay, umapal tumanag. Ha? Anya day jay? Agan andar ang motor? Motor ati karuba. Papaandaran mo ni Freddy ti motor na. Motor na? Ay, nakagatang siguro na. Pangalaan da ngay magkumay ti kwartada. Di imutang da. Ay, saan ang mabalin ang makaalada iti motor, tatang? Ay na, di mo kadilatan kontra, kaya dangaron ti mangrugay. Saan nga ro da mabalain? Taapay, saan na mabalay na kunam? Idi pa yung arapaap ko ti makagatang iti motor. Inununaan da kaon? Nay, aguri ka! Sa di no ti papanam? Inak idaungtan! Ah, Makaringgor da! Brand nyo ko naman bakit? Nasingpat mata ni tatang mo, ta pinautangan na ta iti pinanggatang ta iti motor. Kaya't natagaya matulungan.
Angam saan kalata ka nun nagsasao. Tapno saan amamon ni Manang Chiki. Nay, isumat ay kasumungad lakay. Kanya iti aramidon na dito. Ay, nakatagtag ka rin etang motor yaw. Makaringgaw. Manang, Ha? Puro kayo pasikat. saan kami mo't ngagpaspasikat? Papaandar lang mo dito yung motor. Saan kalatan nga tagdagari lakay? Wan ko ng latan. Hawanan, dapat man lang. Puro kayo pasikat. Utang tumo lang day motor yaw. Ay, saan nga utang dito yung Manang? In cash mi dito. Ha? Pangalaan nyo kung mga iti kwarta yaw. Inted ni Tatang. Apay ngayon bagam. Naskan na mamuan na. Tapno sumarde nga nagsao-sao. Kita mo, naklaat. Kat saan na makasaw. Oh, nanay. At iti parsilyo. Nay, si kamot tanti may nag-deliver. Nang rugi ako na nagtrabaho. At nang aminin motor ko. Ay, nakitak nga raw. Ala, panawan kayo nana. Tama pa anak pa ag-deliver. Tapno makaaduak iti kuta. Sige, agan-anad ka. Nilakay mo ti may nag-deliver iti parcel ko. Ay, kasta ka di, nana. Nang rugi gaya mo na nagtrabaho. Wana na, nang rugin. At amom, kasarsarita nak ni ipag mo. Ay sikangay, kasarsarita na ka. Saan, nana? Lumabas dito yung balay. Ngam saan at tumaltalyaw. Ay, na yan. Ay, di ko nada nga raod. Tidakas nga apal. Awan to tinasayat apagbanagan na. Tati tao analaing nga umapal itipada na. Ay, kasjay. Awan to ti panagprogreso ti biyag na. Ay, nana. Ay, kastala ti biyag, Maribek. Adaw, dagiti managapal a tao. Iso pasensya amlat tanja ipag mo. Barang makapagpanunot, kat agbalbaliw tumutlaeng. No agbalbaliw pa'y nana. Adda nga ro dagiti kakasta at tao. Ay, imuson sa mga men. Oray ugali ti tao? Mausum at gaya mo, nana? Katuwan na. Ay, una yan. No kumadya nasaya at nga ugali ti mauso. O di nasay-saya. Kuma, balasang ko. Ang dagiti mo't saan anasaya at nga ugali ti maus-usaw. Idi pa'y nga arapaap ko ti maadaan iti motor. Di nakpay ikan iti igatang ko magtatang. Apay, an-anwam ti motor. Kat pag motor ko Pagpasikat mo ay isaw. Saan ko matapagpasikat? Imbis amaragsakan ka. Tadan plano ni ading mo itibiyag na. Kontramay. Siyakmat itan ti papapalanda. Saan nga ka apapa-apalan? Si kalati mang pampanunot iti dayta apal-apal. Ay, dayta laki din ti pagkaskas taam. Nay. Kita, daytan sanje parcel ka. Ha? At damat tan parcel mo, tatang? Wala. Ni ading mo ti agi-deliver. Isunday ta. Padpadasek mo ti ag-order ka ni ading mo isumot ti para deliver. Malala, tayo nakalaan ti parcel ka. Titang gagayan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Tidakes nga apal, awan to tinasaya at apagbanagan na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Maditirik nak bakit? Malamlaminak mo dito'y unag tibas. Kat aircon nga ro daytoy bas. Kas kalagdada mo nga agbiyahe mo. Iti dayta akinalakay mo. Maulaw ka pa'y laan. Di ba rito akpay nga mintin na udi ang nagbiyahe ak bakit? Awan pa'y aircon idi abos. Ay, di ka agsadag kanyak. Ay, nagdagsan ta ulong. Maulaw ak nga rod. Manupay ay nga oras. Sakbay ang makasangpet da ijay lugar yaw.
Angkel, isa man nakamod day tapulpul-pugam nga ulo ti kaldeng. Ay, agbalin na dinakdakan da ito yung inton madamdama kanakaan. Anyat uraset? Apay ngay, tawan pay lang damar eh. Damagak man kan ni Nanang. Nanang! Anya nga oras asumangpad damar eh, kanji asawa na. Ay na, imawag mo't itay kat kuna na nga asidagdan. Tanay. Dandanin maluto to'y lutlutwon mi apulutan. Impakpakauna ni Maray asaan amabalin nga ginom nila kay na. Na-stricto matlaunay ni Mari. Uncle, ilutun takid din jay dinakdakan. Taapag isunto no sumangpat ni Bayaw. Painuman taman kid di adagos. Nagpudot dito yung lugar yun, bakit? Imbagak matkan ka, anapudot ditoy. Taasidag kami iti baybay. Medyo maulak pa lang Agayaba kun iti tricycle amang itulod ka data iti baryo. Naglugan taman ay. Ay katanyangay. Ay, sumardang ka man arumanik lamo. Diyan imbagak kan ka Saan ka nga aginom? Uray awisen da ka, dagiti ka kabagya. Saan amabalin nga aginom ka? Iti ara. Ay, rugrug yan yun sa mutan kaya ginaw. Ay Nanang. Makain inom kami nga minen. Eksaktong tawin ton sumangpet da Maray. Ay, sa inyo unay at kababay ni ti asawa ni Maray. No nabartek kayo amasangputan na. Anya kumangay tinakababain ni Nanang mo. Ket no plano mi nga awisen nga aginom ti asawa na. Parteken mi man. Nay, isudan sanda kita. Inaksabta ni da. Ay na, ay, nasayat man tada kayaon. Itay da kayo pa'y lagaur-urayan. Ay na, nagbuntog mo't nga medyo nagluganan may abas, Nanang. Kumusta na nang? Nay, apay, kimutong kansa mo, Nilson. Saan mo titi panagkunak? At to'y ti pasarabok kada kayo, Nanang. Buko pa'y, kan tupi. Ay, ang yaman na kanakaw. Kung ano nalipatam, sige, umunag kayo dita balay. Tay-tay da kayo pa'y ngururayan da manong mau, kan angkel mau. Ala, at merienda ka, Bayaw. Ay, wen man Bayaw. Ay, nagadayo ti biyahe mi. Saan ka lang anarwa ang Bayaw? Kan may sa. First time mo ngamin nga umay dito lugar na eh. Wen nga rod Bayaw. Saan ka madanagan, Bayaw? Man nakigayam dagiti tattao dito yung lugar may. Kasta ka day? Kinapudno na. At daing sagana may aparakan ka. Oh? Anya mananday tan, Manong. Ay, awan. Sikakit di mo't mare. Itamla nga impasyar nila kay mo. Paritampay. Ay, Jack Paritan. Saan lang amin ang mabaling aginom nila kay ko? Ay, makitam day tanga ugalim. Unay matikin na stricto mon. Ay na, Manong. Bawal nga aginom nila kay ko. Patpatsyon ni bakit mo? Umay kagit din ton madamdamay jelly code. At darigalo may kanagabayaw. Anya ti kunan ni Bayaw mau. Urahin ta ka no. Imbagak nga umay dito likod. Itay pa'y nga agur-uray ken kwa na da ito'y dinakdakan na kaldeng. Sorpresaan taman. Ay, imbagam kumaa nga agur-uray da ito'y arak di tao. Amo nalagtan. Tanay, marikrik na dandan niya akong mabartag. Medyo napudutan da ito'y lapayag ko kay. Ato yan ti merinda tayo atubog tinyo kan kamote analang ta. Ay na, naimbagtada ka kasinsin. Tada nang isagana iti merienda tayo. Inton malam, agluto ak itikan kanan kasinsin. Ay na, ay mayat Tapno makaramanak man an itikan kanan. Ala, ag merinda tayo. Bayat ti pa nagsasarita tayo. Saan mo't lataan nagbaliw da ito lugar tayo? Nakaul-ulimak lata. Ay, saan mo ako na unday tamaray? Urayo masumip ngagtabakitam dagiti agkikin namat anabarbartek di tarwar. Ha?
At dapay lang, tikasta? Sigud mat kasinsin. Ay nakarwa anak kaw. At danto pa'y nakaigam iti badang amang ipukpuk kaw. Asinaw ti malalaki! Ah? Una na. Ay, kunak ano awanan tikasta, nanang. Ay na, kasinsin. Kasta talaga ditoy. Ay, mabalin ay amaikat dagita kakasta klase ti tattao. Aging ka nga darak nga inumanda at dalat gugulaw. Ay, iso nga rod aparparitak nilakay ko nga aginom. Naitapay mag... Ay, sabali, numabartak nilakay ko, nanang. Iso ako nak, abawal kan kwa na ti anyaman a klasit ara. Bawal. Adulamin dayta. Sige kit day. Isat mau dayta lambanaw. Ako name. Saan ka madanagan? Da kami timakamukan ni Mare. Nagbasita babae. Kabutang mo kit day. Ti asawam. Di mo kunaan. Nga under na ka ni ading ko. Ah? Oh. Ay, saan mo ta? At da ka dito'y teritoryo may bayaw. Da kami timakamukan ka. Oo. Ramanampay da ito'y dinakdakan. Sakti ng timplay ti dayta. Wow. Kasla na imas ngagpaiswa. Ramanam ngamin bayaw. Bagay na day talambanog. O, sige, shot mo! Ay naman ang mari, italamanan nga kita na. Wen nga rod Ay na, sanga pulo gaya man ti anak mo, adeng. Ngun manang, kaan anak ko laang idinapanabulan. Ay, husto daytan. Adon ti anak mo. Ayun manang, talaga ahuston tani. Ay, nagrigat ti biyag. Imbag no ada trabaho nila kay mo. Makitaltalon lang manang. Basta nasingpag. Imbag lakit di taawan pulos bisyo na. Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito'y lugar tayo nga artak? Ay, imbag laangan Wen tako nakasaan na atultuladan dagiti lalaki nga artak dito'y. Takada malam numalpas da nga agbangkag, magiinom da. Ay, Jakman ammo kadagita atat tao. No payakastada. Ay, nilakay mo ngay manang. Jak pa'y nakita iti personal. Nagbati ija balay. Saan mo't ngamin akayat apalubusan damanong kan uncle? Ay sus, bartekendan ano kasta? Ay, imbagak mo't asaan mabalin abartekendan nila kay ko? Makaamuda no pilitan da abarteken? Napigsamot gayam nga uminom ni bayaw mau. Kanakan. Un nga rod. Hagasam man. Namnaminsan nga intangad nati may sa butilya alambanog. Kan nagpigsang agpulutan si ka. Ngal-ngal ang ngal-ngal. Kanakan. Apay asaan nga agtagtagarin ni bayaw mau. Diyan ka mo anggal. Bayaw, nabartag ka ka din. Agsao kamot Saan ka ngagbabain? Agpapada tayo amin dito. Artag tayo amin. Nay, timakder Mike. Bayaw. Saan ka tumakder? Tanabartag ka. Ang mga numatumba ka, kahit makabasol kami kan ni Mare. Yeah! Kita ni bayaw mo. Agkarati matang. Bayaw. Yeah! Anay ko. Apay kaya kinugtaran nakmatang. Urayak lang na ipuruak. Bayaw, sana. Yeah! Sos, siyak sama tanti sa rununan. Yeah! Mare! Umay kabay dito. Yeah! Darasam! Tumakdar ka na, Uncle. Unay kamating. Maulawak nga raw. Nagaduabit unti makita. Ayan nan nga ni Bayaw. Ayan na ngagpaisaw. Nagpadaya mo't itay. Sos, sanino ngayon ti papanan na? Nagpigsagayam ti kugtar ni bayaw mo. Urayak lang na usawan, Uncle. Ay, surutin ta ni bayaw mo. Delikadaw. Ay, maray! Nilakay mo! Ay na. Apay nalang? Makapadanag kayo mananang. Anya ayat yung umayoy baga. Ay, nilakay mo, wagwalwala ijay kantina. Anya? Ay, ala, apay nga
Kinarati na pa'y ani Uncle Yaw. Ay, grabe mat ni Bayaw. Ay, kunak lang aruden asaan da abartakan. Saan dakmat ngamin adengdenggan. Ay, Ay, unay kat ngaminan aya. alain ka anawaan tanay ar-ari bungbungan ng dagiti tattao. Day, at tamot gayang black ay mau kanakan. Saan matunay ang napigsa ti panang street ni Bayaw Kanyak? Ang na black ay anak matlata. Ha, Daytan ti ibagbagak kada kayo asaan nyo abartakan nila kay ko. Tasabali no mabartak. wan nga raw kanakan maray. Pudno gayam ti bagbagam. Anay kaw, nagsakit pa ito'y sikigak a kinugtaran na. Nabulunsa. Ala, mapantan to agpailutin tun madamdama, Uncle. Ay, maray, karatista ka din nila kay Mau. Ay, uncle. Talaga akaratista no mabartak. Ay, imbag, tanabaturog mo nila kay mo. Ay, kat no saan ko anapaturog. Ay na, adupay ate, riribukan na. Mamati ako ni Jen ng pagsasao. Anya ngay deta pagsasawa, Uncle. Kunana, tinalabos nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Uwan nga rod, Uncle. Kat ita, datan tinadaksan. Nakariing kan? Nagmetituro ko, bakit? Inta na kape? Awan ti malagip mo, ngay naramid mo idikalman? Ay, kumusta da Bayaw? Ni Uncle? Nagmet istoryami di kalman Ay, awan ti malagip mo, ngay naramid mo kadakwada? Jay istoryami. Saan aday ta istoryayo? Apay, di mo malagip a kinaratim ida? Anya? Uy, di nakman ang awan na kas na bakit? Itiuray ka ano man. Jak maramid da ita. Bayaw ko, kan uncle mo, danuga kit dain. Ingkakit di kita ang tinaramid mo kadakwada. Wan man, kababain no kas tangagpayso. Ay, talaga Ay, kunada siguro amang lukloko Di daktumat ngamin patpatyan. Ay, daytan tay kunada. Tinalabas nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Wan nga rod. Imbaglangan tasaan na sabsabali dagiti dinangram. Ay, tanusaan, naisagmak ka na talaga. Diyak pa'y lamay mulagat to'y may sa amatak, Bayaw. Kita mo. Ay, sos, Bayaw. Nagkarumatan ti pan nakablak ay mo. Dapis lang day to'y may sa isuasan unay. Di mo kunang nasakti akin aramid iti dayta. Ay, sika talaga, Bayaw. Nabartag ka ngamin unay. Ay, sorry Bayaw. Sorry talaga. Sakmat, kanakan. Jak pala makatakdar. Gaputakin og taram ti sikigak. Oray sika? Wan. Nakasursuruam ay ti kasdi nga style ti panagkarate. Kasla mo style ni Jackie Chan. Jackie Chan ayamat, Uncle. Kat no Bruce Lee style. Dispensaron dak ano nadangran kayo. Talaga ajak malagip dagiti inaramid ko. Maawatan da ka, Bayaw. Kastala tibiyag Sa bagay, baso may matlaang, tainawis da ka nga ginom. Idinto tain yunay-unay ni bakat mo, asaan da ka abartakan. Ay, mabainak iti daytang inaramid ko. Anya ti kayat yo? Ginom tayo manay. Sakti makamu iti arakan pulutan. Anya ti makunayo? Sana. Jagon kayat kanakan. Ay, sana yun, Bayaw. Bawal ang mabartag ka. Soft drinks langan, tilibrem kada kami. Titan kagayem tinaggipusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabas nga arak, itunda na ka iti pan na kaisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Anya jay ar-ari bungbungan da ijay igit ti kalsadang.
Umay kayong gumatang iti special ala ko ka, Diyos. Why, Marites, umay kan. Darasam, sakbay may busan ka. Apay, anya day ta, Diyos. Ay, basta special da ito, ay. Umay kan, tanakaselak ita. Ay, syakman pa'y tilakwam. Ay, Tanay, mapanak pa'y agluto. Ang tawag. Winan niya. Ay na, sigurado asan kang amaban, no, ga makichismis itagmalmalam, babae na tida ito, Diyos. Nuwan. Iso nga isupot mo dati gat-gatangan. Uray si ka, gimatang ka magayam nana. Nakasil ka no nga men. Buy one take one, jakit di gumatangan. Para anya day ta, Diyos. Nakangis-ngisit, matikulor na. Diyos kanu da ito para ka dagiti chismosa. Hey, iso nga ing kamutan gumatang sakbay ang maibusan ka. Kanya tayo taginatang buha si daan. Ay tinapa ta iso lang matipakaan na yan jay kwartak. Tinapamanay. Kaya mga no jay pa'y natangtang kan, tiginatang mau. Sapay, nagri at tagngal nga tanay. Awa mangipon ng dataap. Ay, saan kan ngagsid no nakarikreklamo ka? Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Awan nga rod kwarta. Iso asaan ka man ngagpili-pilay. Kanya ta nakasupot nga igamaw. Ay, Diyos daytoy. Diyos. Isu tinangigatangam iti kwarta dayta Diyos. Ay, saan kan makibiyang alaklakayan? Nah, Kasaan basta-basta Diyos daytoy? Kasapulak daytoy Diyos. Imbag ta saan ka na ibusan iti Diyos, Marites? Mabili mo, day to alakaw. Nagado ti gimatang. Ay, kat italaing met ngamin amadaan iti Diyos para kadag iti chismosa. Kaya't naasawan. Ado dagiti chismosa dito lugar tayo. Kat may sakay jayan. O sige, padasak man nga rod tayo to, Diyos, no epektibo mo ilaan. Ay na, super effective da ita kung nakan ka. Iso nga gawid ka, antayin kapadasan. nah. Kanya nga tatiraman da ito'y nangisit a Diyos a ginatang ni Bakay. Nakangingisip mait. Naimas nga taday taoy. Ay, hinapananaya. Ay, napansa nakikaruba. Total, nalukataan ti maysa. Padasek man aramanan, doan niya tiraman na. Inuman ang maminpito iti maysa nga aldaw. Anya day ta. Ay sus, makapakigtot ka man. Nangisit mo ti kargana. Di mo biyangan dayto. Kukwak dayto. Agas ko dayto. Agas mo. Apay, anya ti sakit mo? Ay ado, ti sakit ko. Adda na karo a kanser ko. Cancer. Kanser iti bulsa. Tawan makukwartak a kanayon. Tila ibagbagamot. Sakit tinakam gapukin ka. Artag. Naa, artak asasawam. Agtal na ka man. Iso ang kasapulak dayto. Tapno agbalinak a nasalunak. Di mo kutkut yun dayto. Tanangin na tinggatang ko iti dayto. Bayat talaga tiriknak anaginom iti Diyos Sa anak anabanog anak ichismes kadag iti padak ababakait. Kan sa anak pa'y anaibusan iti na ichismes. Ay, mayat da ito ginatang ko Diyos. Ay, aginumak man-manan tapno napigsa aklata. Nanananay. Apay ngay akas lanaksayan. Saan mo't anagtad-tad ti kunak? Payman. Lakay! Lakay! Ay, apay, iminom ka iti Diyos ko? Saan? Pagan ano kumaaramanan day ta Diyos a nakangis-ngisit. Apay nga raw abi masit mo't ti kargana.
Aha, jak pagan ano day ta Diyos. Langa na laangan kit saan anay mas. Ay, di mo ramramanan da ito'y adyaws. Ta saan aparakan ka da ito'y. Balbalagan ka. Oho, pagan ano ngay ramanan. Para lang ka dagiti chismo sa da ito'y. Ah, Dayta, titantandaan na. Wanya, Marites. Kumusta tirik namin ti panaginom mo iti Diyos? Mayat si ka. Ay, talaga amayat. Ado ti nakaibaga amayat at talaga. Oh, anya tinarik mo nam. Kasla saan amabambanog da ito niwat kong agchismes. Napadasa mo, aguma kaita na makichismis. Una, idi, may salaang nga oras ang makichismis ak di ta kantina. Mabanog adagos da ito niwat ka. Angam ita? Ay nauray agmalmalom si ka. Nagadoa talaga ti ammo machismis kumaray. Ay, syakpay mati ko na. Kaslasaan ka mabambanog. Adda ngamin inumak adyaws. Diyos! Wan, Diyos para ka nakiti nalaeng amakichismes. Ay, nagmayat si ka. Epektibo at talaga. Kaya't mo apadasan. Amangan mo't numay kontra iti sakit ko. Ay na, agas paikit di Ha? Adyatay ko na nga istorya. Maipapankan ni Marites. Ay, wen gayam anya. Ay, amom kaday, aday jay amarites. Agsasalo pang gayam ti utang na. Ay, Kurt, kapada na nga ro, dagiti daddo maakalugaran tayo nga ado ti utang da. Ay, sabale ni Marites maray. Apay anak ko na masabalay. Ngamen, gapu iti kinaado ti utang na. Uray na la itartarayan, dagiti nakautangan na. Itartarayan na? Katuan, ilimlim maganda pa'y idaa. Ay, nakababain matlao na yan no kasta. Ay, talaga anak kababain. Ay, di mo la istoryaan iti sabali tasyak ti madaksan. Ay, dua talang ang makaamaw iti daytoy. Ay, wan, dua tala ang makaamaw, maray. Aguray ka man. Ninsamot lakay ko dya magmagna. Ay, wan, nay, nakasarukod gaya man nila kay mo. Makarwar gaya man di tabalayaw. Ay, sa dino nga tatipapanan na. Ay, panawan ka pa, maray. Ay, lakay! Lakay! Sa dino, tipapanam! Ay, sa dino, tipapanam. Dita, Sa dino, adita. basta dita. Apay aya. Dandan nila nga rudan saan ka na makapagna. Makikaaruba ka pailaan. Ay, ditakan. Dapay kayat kong istorya. Anya nga istoryan nga ibagbagam. Ay, agsubli ka man. Ay! Nagapapuran na pimanaw. Kaslaawan mo't tan sakit na. Jay salbag alaklakayan. Ay, aguray ka, tata. Ni bakat kun samot tantis istorya mon. Ay, ada kagayam dita igid. Ay, kunak no awang ka Ay, itayak pa ngagdengdengag iti istoryam, tata. Awan mo inis istorya ka maday. Istorya at tila pagututangan ni bakat ko akam kamaten pa yan ti Bombay. Ay, dayjay. Kapudno mo nga main baraw. Ay, ibabaindak matunayan iti daytang istorya nyo, tata. Mabain ka, iso mo ti pudno. Kaano ka pa yan nagbalin at chismoso? Nang rugi ma, iti minumak iti nangisit adyos. Ginatang ni bakit kao. Nangisit a Diyos. Anya ngay dayta a klase a Diyos. Apay, sa dino ti papanam, Marites. Agbirbiro kakman iti kachismis ko, nana. Agbirbiro ka. Katadaak mo't ditoy. Ay, mabalinti makichismis kan ka, nana.
Ay na, umay ka tag chismis ta. Una, kasla ipatay ko nga may no jak makapag-chismis. Ay, agpada kayon kan ni Kumari Libeng. Kano nagaduti in chismis na may papankan ka. Anya, inchismis na kan ka na. Ay, sa ospirmi Anya nga itimbagbagana. Sa adon, narigat no maamwam. Ibagamutin anana. Apay, pudno aya nga ado ti utang mo di mo baybayadan. Unay mutin, day tapay mo tinis istorya na. Adan sapay kano nangidarumken ka. Gapo iti saan mo anabayadan nga utang. Ay sus, makaungatak no kas talaang nana. Jak makontrol to'y riknak. Talaga ang mapan ko apang. Ay, saan Di mo aramidan da ita, Marites. Jak amo apirpil dyan nakgayam da dya bakit? Ha? Mapan ko apang! Makita day jay abakit ti saan napay anakit kita Apolos. Ipakita kan ko na asa anak basta-basta. Ha? Makipinongo ta kita. Aguray ka. Malabsak mo ti balay ni bakla. Anya nga tatir aramiden na di ta balay na. Ay, inak man kita. Julie! Julie! Ni, awan samot ti tao. Ay, siripak man dito yung tawa. Kas lagbay bayo man. Ay! Anya nga tagay dyan. Adda manin ilako kadagiti chismosa dito barangay. Kwarta manen! Na, Ay! uging mo jay baybay-wun na. Ay! Kaya't naasawan. Uging jay aramiden na adyos ng ilaklako na kada kami. La la la. La 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 la. Anay! Anya di nabanda ka kun lansan samutan. Ay, anay ko. Sino da ita? Anay, sana ka makapag Ay! nagsakit tayo sa Sino da ita kakatutok kuna? iti lansa. Ay, umayon ni bakla. Hoy! Anya der aramidam dito yung arti balay ko, ha? Ha? Agsirsirip kanya. Saan? Siyak lang aron tinakabadak iti lansa. Ay, di mo tupay ngamin malinisan kan maurnos mo dagito nakalanlansa kay kayo ditoy. Idarom ka, Marites. Na, tapay ko mga idarum nak. Siyempre, privacy. Imay ka iti paraangak asaan ka nagpakpakada. Si kanto pa iti darum ko. Anya ko mati pang idaromam kanya kaber. Day tailaklakom adyos kada kami. Binayo gayam nga uging. Asino itatirumbang ama idarum ka data? Kwa, Marites. Ay, idarum ka talaga! Ha? Saan ama balinda ito yung aramidam ka na kami? Ay, kwa, agbayad aklaangan ken ka. Saan kalangan nga agdarom? Si kakit dimat. Kas kalaan another. Kano kumarita! Hoy, Marites, agsarita taman. Nabartek ka manan? Nakainumak labaset. Ichis-chismis da ka dita pag-iinuman mi. Saksamat itan ti pag-iistorya anda dito lugar tayo. Dayta ti maganab ti chismo sa akaskan ka. Agas man, tagimatang kapay gayam iti Diyos, tapno pumaot ti panagchismis mo. Ay, wala kay. Naiskam kami. Uging magayam ter aramiden ni bakla a Diyos. Kunak tupay kat. Uging nga inasukaran na. Kanti nakaraw. Nakarugrugit ya pagbaybaywan na iti uging. Gunggunam So ajak kamoy tano sino ti darum ko. Dayjay abakla, wano ni Nana Libing amang ichis-chismes, kan mang perper di kanyak. Kastala ti biyag, bakit? Ay, saan ka ngagsawi ti kasta? Agdarumak ko naktumag. Ay, idarumnakmat ka nun ni Marites. Ay, si kalayang ayan. Uray sakmat. Idarom na ka no.
Sabay di kanu kangatuan na pangukuman. Ay, ay, No kasta, agpadata na may balod. lakit di Kasano nga ta, di pogi a boyfriend ko. Ay na, awanan ti mga iwan kanila kay ikaw no may balod ay matayin na din na oras. Ay kasanungay nga tan. Ito magisarita gini Marites. Agpakpakaasitan, asaan na tangay darom. Wala agam pakawanan na tangata. Nalakaya mo ti mamakawan no tila inis istoryayo kanyak apuro pamirde. Ay, basol jay Joe sa lako na. Nini. Apay asak manente aking basulan. Pudno mat. Manipod ininom ko day jadyo sa lakom. Sana ko na mabambanaw ka makichismes. Kwa. Dinayo lang ang mat nga oging dayjay nga adaso kar na. Kasano nga epektibo ang sasawa mo. Ay, okay. Ay. Madin siya. Ay, santay nga gaapa. Pakawanan da ko, ano nakabaso lang kada kayo. Agpipinasin siya tayo. Tadamot amin basol tayo, ititunggal maysa. Ay, wan matkit di Ay, pakawanan nakmatan Marites. Jack ululitunan. Hay, tandaanan nyo, je pagsasaw ako na. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam. Tapno maliklikan ting kay panagsusubang. Oh, nawatan nyo. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ano adaw, iti pagsasao ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam. Tapno maliklikan tin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Gusto tibiyag. Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka Ay, disturbo ka mat. Ada pala kulutek ditadaya. Ag-birthday nila kay Kuinton umay alangwas. Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umakenda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay! Day, tati paborito. Kahit anya nga ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Itay pulatan at ipot. Anya ang klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ang tipot. Aha. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siya malangan di mga i-type. Nagado a reklamom. Oy, Ibing. Andito na akis. Kahit, anya ita. Agpakulot ka matan Kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas sa lawas. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Basta ka naman ita balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano ko ma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry. Ibaga nga iraman na kay chat group tayo, tapno ma-update ka. Ala na, basta ka na kun. Kulot at tabuok mo. Di ka madanagan. 50% ti discount mo. Pakulot adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak Tagpa-birthday ka nun ni Lydia. Ay, Ibing. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas.
Ikanakit din iti pagbayad ko kanire. May sama day ta bakla. Ay, jakman amo, no apay akas talauna iti panagtalag mo kun kuana. Tapay manan. Kino nagnisit akas lanwang. Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nilakay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Sikakit di mo. Talaga akas talaang ti mata nila kay ko. Oh? Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nilakay mo. Agtal na ka man. Ah. Di mo uyawan nila kay ko Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nilakay mo. Katwan mo. Adtoy je bayad ko iti kinulot mo abok ko. Agyaman nak ebeng. Bayam, talumabas aki di balay dalidya. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Naglukon da ito'y are. Bakit? Kagluto na. Ay na. Tila ichat na da ito'y mat, Alija. Wrong spelling. Ay, ingkagluto, ipeng. Nay, adapay mo't kilaban. Kilaban man ti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichatchatak nga ro dito'y group chat me. Group chat. Para iti niya. Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Inka ipapudutan atay kilaban na makichattak pa'y. Ibeng, agpertigayam di asawa ni Lydia. Nay, kasano nga amom nana? Kat awan kamot ijay group chat me. Jak amo day ta group chat aday ta. Jak tupay amo ti agsilpon. Nakadamagan yung arod ngay. Nagado apa kichismisan. Masapul pa'y aya maadaan ka iti group chat. Kat, imbitado kayaw. Ay, uray sana kay bitado. Mapanaklata. Ay, masapul nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti itod mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y ay ati regalo? Kaya't yung asawan, saan kayo nga agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day ta regalo. Ay na, bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man day talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake. Ay na, nabasa mo gayam ijay GC. Ano fa? Kat ija pa'y covered court, ti pakaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado Sino ngay? Umay ni Mayor. Jay gwapo a mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Bongga! Ayun gayam, amom ka di tinamber ni President. President! Sino a president? Kan ni Presidente Ang bongga-bongga naman. Oray ni president, imbitaram? Iso nga rod adamdamagak tinamber na. I-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko. Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC. Ray na tinagan ko. Reyna, no Reyna. Apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ije group chat. Ay na, isumat ti kunana. Ay, umay ka no da mayor kan governor ije birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday? Ay, kasanungay. Kasapulan ka din aggaon tayo? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo, no saan tayo nga aggaon? Ay, oo nga ano.
Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni Presidente. Ada nga ta pa-red carpet na? Sigurado Adan tupay fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan agawn. Ay, wala niya. Tani, dandanin jay birthday. Ne, Ay. sumot daytan ni Pare William. Ay, jay birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ak iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan na birthday. Saan mo nga mo? Ni bakit mo? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaammu naman Ay, umay kami to Ay, agasin man. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumod dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pa'y gayam ni President. President? Presidente ti Pilipinas? Aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawang kayong tagawid Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan amabalin nga umay maki-birthday? Dagiti saan anak kagawn, nana? Ay, masapul anak kagawn. Katuan, dayta tinagtutungtungan mi iti GC. Ijak man laang amo dayta. Siyempre, awan ka ngamin ijay GC mi. Ay, kasanungay katawan mat gown ka. Agkita ka iti gown mo, nana. Kan masapol anang isit ti sapatos mo with heels. Ay, dayta kit din. Pangalalaak nga iti heels anang isit. Kunak nga umayak lamang hipangan. Kanagisuupot ko ma iti pansay. Lydia! Lydia! Anya jay nadamag ko nga umay da mayor ken governor? Umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, Anya day tangar aramidem, Lydia. Apay, di mo kayat nga umay dagiti politiko inton birthday? Sikat ka no kas jay lakangay. Agpasikat ka man ako nakon. Italaang mat ngagpasikat Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Apay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo? Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusan. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pag-birthdayam lakay. Kaya dapay utang mo ide, asan mo nabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At dayaman! Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan tupay ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay nalija. Oy, tandaan nam dito yung ibagakin ka Saan ka nga umutang? No kayat mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket stress. Pare, happy birthday Kaano ka din di birthday? Ay, tal na ka man pare. Nalipata kong ti birthday. Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor, ken oray sa kano ni presidente ko umay. Agkasam that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasam man di bagbagana asaganam. May sa alitsyon a baboy, may sa alitsyon a baka. Ay, Talo alayer kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jak tupay kaya ta sa ganahan ti birthday. Umay kaminto Agasam may taaggawn pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday pare. Awan. Apay nga awan. Basta awak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wen nga ron. Kanayon mo tan anak offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Jak mo tan makikita ni Lydia, di balay dang. Napanan na nga ta.
Amangan ano na pa na insagana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay, anya. Ay, agasem ngay. Da mayor, gobernador, kan president, kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jaylon ko? Nasaya at dukasta. Sika ti aking bason. Anya tinaramid mo, ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay hinaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidag. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Ay, anya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kunti ka babain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, saggay sa ida kadagiti babalayda. Tainak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Ay, awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol maw! Basol maw! Basol maw! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad iti gaon. Saanin na masapaw, lapaggastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday. Una, narigat apilido, intado ti utang may. Ay, sabagay ba't kit di pudno day takino ng barok. Panawan kayo nana Tamapan ko ibaga kadagiti daduma na imbitaran asaanin a matuloy ti birthday. Ay katuan barok. Ay kaanyagay nga rod. Wanan Ditan gagayem, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunuday ta ket stress. Tampok ditoy programa tayo. Kas tala ti biag.